Pushkin was Muslim? What? Стихотворение Пушкина, о котором мало кто знает. Ну что ж, давайте посмотрим. В этом видео я хочу, чтобы вы обратили внимание на последние строки этого стихотворения. Он милосердно, многомерно открыл сияющий Коран, да притечем и мы ко свету, и да пойдет сочей туман. О чем тут говорит Александр Сергеевич? Пушкин с присущей ему ясностью и поэтическим мастерством призывает к истине. Он говорит, что Всевышний открыл истину в виде Корана, пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха. Какое жалкое зрелище. Наш муслимчик настолько заврался и настолько был опровергнут, что от отчаяния начал причислять великого поэта Александра Сергеевича Пушкина в свои ряды мусульман. Нет, не трогай нашего поэта. Yeah, don't take our Ethiopian poet. No Russian, because you don't have ethnicity. So shut the f up. Он говорит, что Всевышний открыл истину в виде Корана, пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха. И говорит о пробуждении, о снятии пелен. Чтобы понять, что Пушкин на самом деле говорит про ислам и Коран, далеко ходить не надо. Нужно просто открыть самое первое примечание к этому стихотворению. Александр Пушкин согласен с тем утверждением, что Коран это просто сборник лжи и сказок. Что Коран это просто сборник лжи. With Nazi boy wrong interpreting. Pushkin writes about people who aren't religious. They think that Quran is lie, not Pushkin by himself. Согласен с... Он буквально назвал вашего Магомета лжецом и баснописцем. Вот как только ты научишься читать чуть больше, наверное, 2 страниц, то у тебя что-то в голове все-таки появится. У тебя появится тяга к истине, и ты поймешь, что твоя религия ложь. Who now doesn't read, bro? He even doesn't understand his own language. And Pushkin mean by that people who wasn't religious. He did mention what they thought about Quran. Какое жалкое зрелище. И ты поймешь, что твоя религия ложь. Первым примечанием. Why he saying even like this? He says like somebody's religion not true. Are yours true? I don't wanna mock their religion because they're like more of sect and because Orthodoxy, especially in Russia, it's not religion. It's more of subjective thing about how a government tried to use people, because Russian is not ethnicity, it was very Russian because there was Russian religious from Byzantine Empire metropolitan, and he called metropolitan of all the Russian. That's why they called themselves Russian to be like in territory of Belarusian, Ukraine and Russian, to have like, I don't know, historical memory, but there was never Moscow. К тому факту, что ислам это кровавая, зверская и неправдоподобная религия. И Пушкин пишет. Why he says like this? Why this Russian kid says like this, bro? I can't understand, like, because I think he's religious, like. Даром вы приснились мне в бою с обритыми головами, с окровавленными мечами, во рвах, на башне, на стене. Внемлите радостному кличу, о дети пламенных пустынь. Okay, he says what very bloody, like very bloody, but he forget for some reason what his poet write propagandist story, Capitan Daughter. It was basically about how they punished bashkorts, how they he in detail said like how they cut their ears for this, because bashkorts was people who lived in the fields, you know, where was in horses, they loved freedom, but Imperial of Russian tried to like take more taxes from them, and they didn't like it. They tried to Christianize them, like the Tatars did, and they didn't like that bashkorts. And you're saying that Islam is bad religion because it's bloody, like. But I have proofs that like Orthodoxy also have. But your religion, Orthodox, and his like stories about like Russian culture, big Russian culture, they like stories, Koshey, about like Baba Yaga. It was Mokshan stories. There is no Russian culture. There is no Russian religion really. They was Christianized by Ukraine. They stole stories from Mokshan. And they stole ruling type from Golden Horn. And you saying that you're friendly, but you did genocide to my people. You 1552, you did genocide to bashkorts. You a loser who believes in Russian propaganda and believes in some spiritual thing. And I think you sometime just take this stuff that they called icona and just lick them like this. Yeah, how your mother licked me, you know. Peace. Bye.